بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. هذا يكفي. أما بعد، نحييكم بتحية الإسلام العظيم، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بصلاة الفجر في هذا المسجد، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فالحمد لله رب العالمين أن أتى بنا من دار الغفلة إلى دار الصحوة هنا في هذا المسجد المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami dari lembaga Al-Quds Amanati yang lembaganya berada di pusat, yaitu di Jakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mendatangkan Syekh Dr. Munzir Abu Yusuf untuk roadshow selama 3 hari di Aceh. Dan alhamdulillah, kami berterima kasih kepada pengurus BKM Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit informasi ataupun tentang kondisi saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. نحن في هذا اليوم جئنا من فلسطين إلى إندونيسيا، وذلك صلة الرحم. فالله عز وجل قد جعلنا إخوة في الإسلام وإخوة في الدين، فنحن نأتي هنا إلى إندونيسيا من باب صلة الرحم، ولكي نبقى دائما متواصلين نتعرف عن أحوال إخواننا في فلسطين. Dan juga beliau datang kemari dari Palestina, khususnya ke Aceh, dan ini pertama sekali beliau datang ke Aceh. Yang pertama tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dengan kita semua. Dan juga kita tahu bahwa antara Palestina dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Kita dipersatukan, kita merupakan saudara seiman dan seakidah. Jadi tujuan yang pertama adalah bersilaturahmi, dan agar hubungan ini terus berlanjut sehingga kita dapat memperoleh informasi dan kondisi saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. نحن اليوم نتكلم عن قضية فلسطين. قضية فلسطين هي قضية المسلمين المركزية في كل العالم، لأن فلسطين هي مصر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن فلسطين هي الأرض المباركة، الأرض المقدسة التي قدسها الله تبارك وتعالى. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang kondisi yang melanda bumi Palestina hingga hari ini. Dan juga sebagai kita ketahui bahwa mungkin kita sudah sering kedatangan Syekh ataupun sudah sering mendengar informasi ini, tetapi ini kita jadikan sebagai bahan renungan ataupun agar kita tidak melupakan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Sebagaimana bumi Palestina ini telah diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya.
Oleh karena itu, Masjidil Aqsa dan bumi Palestina merupakan bumi yang penuh keberkahan dan juga bumi yang dilimpahkan keberkahan beserta di daerah sekeliling bumi Palestina itu. نحن حينما نتكلم عن المسجد الأقصى نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نهتم بأمره وأمرنا بأن نفكر دائما كيف نصلي في المسجد الأقصى. Ketika kita berbicara tentang Palestina, kita teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kita tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan dalam hal ibadah kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di bumi Palestina. Inilah 3 masjid yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah kepada kita untuk mendatangi dan solat di dalamnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan Masjidil Aqsa, tidak boleh melupakan apa yang terjadi di bumi Palestina. Kita harus memberikan perhatian lebih. Kita harus memberikan hak-hak kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa dan juga bumi Palestina. لذلك هذه الحقيقة الواضحة أن المسجد الأقصى هو ليس للفلسطينيين وحدهم، بل هو لكل أمة المسلمين. الأمة الإسلامية كلها هي لها الحق للصلاة في المسجد الأقصى. لذلك واجب على كل المسلمين في العالم أن يعملوا من أجل تحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه. Dan pada kenyataannya, Masjidil Aqsa meskipun letaknya di bumi Palestina, itu bukan hanya milik rakyat Palestina saja, tetapi Masjidil Aqsa milik seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu kita semua memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menolong, menyelamatkan Masjidil Aqsa dari jeratan kaum Yahudi, memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana demi menyelamatkan masjid kita bersama, masjid umat Islam di berbagai belahan dunia. ولكن يا إخوة الحقيقة أن الذي يدافع عن المسجد الأقصى والذي يضحي من أجل تحرير المسجد الأقصى هم إخوانكم في فلسطين، يقدمون أبنائهم شهداء وأسرى، بل أنهم قد يقدموا منازلهم وأموالهم وممتلكاتهم في سبيل تحرير المسجد الأقصى. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sekarang yang sedang berjuang menyelamatkan Masjidil Aqsa adalah rakyat Palestina itu sendiri. Rakyat Palestina yang sedang memperjuangkan, mengorbankan darah mereka, mengorbankan keluarga mereka, mengorbankan rumah mereka. Demi apa? Demi menyelamatkan masjid kita bersama, demi menyelamatkan kiblat pertama umat Islam di berbagai belahan dunia, dan karena mereka memang berada di tanah kelahiran mereka sendiri. لذلك إخواني الكرام، فلسطين محتلة من قبل اليهود لأكثر من 70 سنة حتى الآن. في كل يوم هذا اليهودي المحتل يقتل الفلسطينيين، يهدم بيوتهم، يعتقلهم في السجون، يعمل بهم كل أنواع العذاب والتنكيل. Dan juga perlu kita ketahui bahwa bumi Palestina telah dijajah lebih kurang selama 70 tahun lamanya oleh Zionis Israel Yahudi laknatullah. Dan juga hampir setiap hari kita saksikan di berita-berita, di media-media, hampir setiap hari saudara kita berjatuhan, hampir setiap hari saudara kita disiksa, dibunuh, ditawan oleh Zionis Israel laknatullah. الآن في هذه الأوقات أيها الإخوة الكرام، اليهودي يقوم بحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى، وذلك بهدف هدم المسجد الأقصى. اليهود يخططوا لهدم المسجد الأقصى وبناء معبد وهيكل لليهود مكان المسجد الأقصى. Dan hingga hari ini Zionis Israel Yahudi laknatillah terus melakukan penggalian di bawah Masjidil Aqsa. Mereka ingin merobohkan, mereka ingin menenggelamkan, menghancurkan Masjidil Aqsa. Tujuan mereka adalah ingin membangun kerajaan Solomon
Mereka ingin membangun sebagai ganti dari Masjidil Aqsa. Mereka hancurkan Masjidil Aqsa dan menggantikannya dengan Haikal Solomon ataupun kerajaan Solomon seperti yang mereka yakini. كلنا يا إخوة نشاهد على شاشات التلفاز كيف اليهودي يمنع أهل فلسطين من الصلاة في المسجد الأقصى، يضربهم، يعتدي عليهم، يعتدي على النساء داخل المسجد الأقصى. أنتم هنا تأتوا لصلاة الفجر بأمن وأمان، تصلوا كما تشاءون، لكن إخوانكم في فلسطين هم محرومون ويمنعون من التمتع بالصلاة في المسجد الأقصى. Kalau kita terus mengikuti berita tentang bumi Palestina, kalau kita ada menyaksikan di media-media, di berita-berita ataupun di televisi, bagaimana saudara kita yang ada di sana, setiap hari mereka dilarang, mereka dicegah agar tidak bisa melakukan salat di dalam Masjidil Aqsa. Mereka tidak diizinkan, haram bagi saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina memasuki Masjidil Aqsa. Tetapi mereka juga terus berjuang, terus melawan agar mereka mendapatkan pahala yang sangat besar ketika melaksanakan salat di dalam Masjidil Aqsa. Sedangkan kita hari ini yang berada di Aceh, kita bisa mendatangi masjid, kita bisa salat di berbagai masjid yang ada di Aceh dengan penuh kenyamanan, dengan sangat aman. Berbeda kondisi yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di bumi Palestina. كلنا شاهدنا قبل أشهر قليلة كيف كان اليهود يستخدموا كل التكنولوجيا والطائرات في قصف إخوانكم في غزة. قبل أشهر قليلة كان هناك حرب على إخوانكم في غزة استخدم فيها اليهود كل أنواع المتفجرات والطائرات والدبابات، قتلوا آلاف من المسلمين في قطاع غزة، هدموا عشرات الآلاف من المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد في قطاع غزة. Dan juga beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan bahwa terjadi peperangan, meskipun peperangannya tidak terlalu besar, tetapi dengan senjata yang sangat canggih dari Zionis Israel dan Yahudi, sehingga bisa menelan ribuan korban, ratusan korban saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Tetapi hingga hari ini juga masih terjadi pertumpahan darah, yang mana hampir setiap hari korban berjatuhan. Saudara kita yang tidak memiliki dosa meninggal dunia, mati syahid akibat kekejaman dan kebiadaban Yahudi laknatillah. هل تعرفون لماذا أهل فلسطين هم يعانون من هذا الاحتلال؟ فقط من أجل الدفاع عن مصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن يحرروا مصر النبي صلى الله عليه وسلم. Apakah kita semua tahu kenapa saudara-saudara kita di bumi Palestina rela mati syahid, rela meninggal, rela berjuang, rela mengorbankan segalanya? Yaitu tujuan mereka adalah demi menyelamatkan tempat Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi menyelamatkan kiblat pertama umat Islam di berbagai belahan dunia. لذلك أيها الإخوة الرسالة لكم من المسجد الأقصى وأهل فلسطين ألا تتركوا أهل فلسطين لوحدهم يواجهوا هذا اليهودي وهذا المحتل. لابد أن يكون للمسلمين في العالم كلمة، ولابد أن يكون للمسلمين في العالم مساهمة من أجل تحرير المسجد الأقصى. Jadi risalah yang paling penting yang perlu kita ingat bersama bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai saudara mereka yang seiman dan seakidah, jangan pernah lupakan mereka. Jangan pernah merasa tidak bertanggung jawab, tidak memiliki hak terhadap saudara-saudara kita yang seiman seakidah, karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama mendoakan mereka, memberikan yang terbaik, berjuang untuk saudara-saudara kita agar dapat menyelamatkan Masjidil Aqsa dari jeratan kaum Yahudi. Nahnu fi Filistin ندافع عن المسجد الأقصى، نقدم الشهداء والأسرى ونقدم كل ما نملك، ولكن واجب على المسلمين كذلك في العالم أن يقدمهم كذلك من أجل تحرير فلسطين. Orang-orang Palestina, mereka setiap hari mengerahkan segala apa yang mereka miliki, mengerahkan keluarga mereka, mengorbankan nyawa mereka, semuanya demi menyelamatkan Masjidil Aqsa. Dan kita sebagai umat Islam, kita juga harus sama-sama berjihad
Meskipun kita berada di sini, kita bisa berjihad melalui doa, bisa berjihad melalui sedekah, bisa berjihad dengan hal-hal lainnya, menyampaikan informasi kepada saudara-saudara kita agar sadar, agar tidak melupakan saudara kita yang sedang ditindas, bahkan dibantai dengan penuh kekejaman oleh Zionis Israel. نعم لذلك لابد دائما أيها الإخوة أن تكون فلسطين والمسجد الأقصى حاضرة في عقولنا وفي قلوبنا دائما نتفكر دائما نسأل عن أحوال إخواننا في فلسطين نتابع عبر التلفزيون وعبر السوشيال ميديا ما هي الأحوال داخل فلسطين. Oleh karena itu, Masjidil Aqsa dan juga bumi Palestina harus selalu hadir, berada di dalam hati kita. Harus selalu kita ingat apa yang sedang terjadi di sana. Kita setiap hari harus berupaya untuk membaca berita apa yang melanda bumi Palestina, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah, sehingga Palestina tidak pernah kita lupakan. مثلما نأتي نصلي كل يوم في هذا المسجد نفكر هل إخواننا في فلسطين يستطيعوا أن يصلوا مثلنا أم لا يستطيعوا. Sebagaimana ketika kita berangkat pergi ke masjid ini, kita ingat kepada mereka, apakah saudara-saudara kita yang di bumi Palestina, apakah mereka hari ini bisa melaksanakan salat dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kedamaian? Apakah mereka bisa salat di dalam Masjidil Aqsa? Ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita ingatkan. لذلك نتذكر قول السيدة ميمونة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة المسلمة كانت تفكر في المسجد الأقصى وكانت دائما تفكر عن أحوال المسلمين في المسجد الأقصى. قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، أعطنا الفتوى في بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوه فصلوا فيه، زوروا المسجد الأقصى للصلاة في المسجد الأقصى فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. Sebagaimana Maimunah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan seorang muslimah yang selalu memikirkan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh saudara-saudara kita terhadap bumi Palestina dan juga Masjidil Aqsa. Pada suatu hari, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami tentang Masjidil Aqsa." Maka Rasulullah menjawab, "Datangilah kalian ke Masjidil Aqsa dan salatlah kalian di dalamnya. Karena barang siapa yang salat di dalam Masjidil Aqsa, maka akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat ganda dibandingkan salat di masjid-masjid lainnya." قالت يا رسول الله إذا لم نستطع أن نصلي في المسجد الأقصى لم نستطع أن نذهب للصلاة في المسجد الأقصى. قال فمن لم يستطع فليرسل له زيتا يسرج في قناديله فمن أرسل له زيتا كمن صلى في المسجد الأقصى. Dan juga kemudian Maimunah bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak mampu berangkat ke Masjidil Aqsa? Apa yang harus kami lakukan?" Maka Rasulullah menjawab, "Sumbangkanlah minyak-minyak sehingga dengan minyak tersebut dapat menyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Karena barang siapa yang memberikan sumbangan minyak ketika itu pada zaman Rasulullah, maka pahalanya sama seperti telah melakukan salat di dalam Masjidil Aqsa." وهنا معنى الزيت كما ورد في الحديث كان هو كيف أن نساعد وكيف أن نثبت أهل فلسطين. هناك الزيت ولكن هنا بمعنى أن نرسل لهم المساعدة، نرسل لهم المال، نرسل لهم التبرعات حتى يستطيعوا أن يثبتوا وأن يصمدوا أمام هذا العدو المحتل. Jadi yang dimaksud dengan zait ataupun dengan minyak ini kalau sekarang adalah berbagai macam bantuan yang bisa kita kirim kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Mungkin kita ada kelebihan harta, bisa kita sisihkan sedikit untuk saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. نعم لذلك أيها الإخوة لابد جميعنا أن نفكر كيف نساعد إخوانا في فلسطين سواء بالدعاء سواء بالصدقة سواء بالمعرفة بكل شيء حتى نكون قد أدينا واجبنا تجاه إخواننا في فلسطين. Maka mari sama-sama kita membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, baik melalui doa, baik melalui sedekah, infak,
ataupun menyebarkan informasi kondisi terkini yang ada di bumi Palestina, sehingga kita telah melakukan tanggung jawab, telah melakukan hak-hak kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. نعم. وفي نهاية هذا اللقاء نشكر الإخوة في إدارة المسجد ونشكر مؤسسة القدس أمانة إندونيسيا التي تقوم بمثل هذه البرامج للتوعية عن أحوال إخواننا في فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan yang terakhir kali kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga kepada Al-Quds Amanati yang ada di Indonesia, dan insya Allah dalam waktu dekat akan membuka cabangnya di Aceh. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.